Malakal nyam biya kamal gwasame kan Nuer online TV channel and walle shanga waro ka pairo ronkin dangro jandangro bakel bana right ke insecurity situation and rai wish ka Malakal dio jango shiatam wan shiagalin ka Malakal tede bu kon kelin gwasame ten chari and lahat kitin chi talk mutoka Malakalo tuoka kam jani keneted take a yin chicken, the white and dear channeling a content by window chari and nagane and temperature qua officially no door where bet kaka ki we jaka kaka banajalin kaja report a man banakula we carry ponico kin kan konon yami jiram jedit kan wala on TV channel go regional jin del subscribe ka del notification bell del jetwan committee mi shibere gwasme da shwa mala shube kaji jiram dan dong chang nyam kaji gwazme banarwach ka tin dialan kon tin go liang ke lorudin ko deling jawon yam gwazme shimen chalar yene won banarwach ka kwi dorshal kamo apanal ko la malakal pon malakal ka kordanen chitok tin kam jani kanetet ano ngum shoda lad exactly ki ngu me jaga ko ci karin bilingo shirmandana ngay kon diale anu tet ano kan korean calling ogwa kaneken ki ngay kon no kan charen mat no wal kan ka jang mat kan re ko diala tok ti ka panal ano mat kan ka jang kan ko na kwala use kan tet right now je tegro ko kien di chile tok no kam ni ken korean chana na meling bana kula we kama dan le rode ka tet no ke tin content we dan yos ke ja anetin content la jang no bana jelin kel kwata mena Malakal chala do ne shi dinka apadang chala do shigne dangwan chicken kanak ka shuluk community ka fashoda na mo mutwok no tuoga kenyam pan kaje langok lwal yak wa chicken teketer keted math wa kenyam gwadman chalat wa do dio je der la kwimon ke jen tugala tuoga je ko ngai kon jishing dane tet loidien kamun jerkan ka bar jan ta dan tikake chalaro tudin ka community Sholton Balok kana Sholo of Johnson olony wa gwada tiga kora ko garame mishale Sholton ne Sholton Balok ram kel ram ken ne content chala dinka apadang ken ne content kor kan wari Sholo ke kwari ne chala Johnson olony sigaren mat kel kan jen kwarlo ke generally alaken charen mat alo jelgan kel gwada mo muteka kor ko kono re wichin binemi and then jogo mo chalo tuok chiglo te terga kwimon wa dinga padang wa maiken mun tet you know ka fashoda wa wena mo kuranyam kur mishune dang wan shukanak but ke ripon mishalat pan wa chi kur mi nyogo mi leda rode ere kur mo chete kaliam chituok cha ga ten dang jok sha kanak tenen gwada mone kan ga tianden ko ne ana gwasamo awaken alo de ko larno dio ja gwani kan kina ka da dof kan de kon la jang ko dor she webe ka ka long she is the thing che webe ka ka kan de kon la tat anu wala to kan ko gi kan o ya metken ka kwi dan ka duoba dan tin wore kan jang ana tik ko ke je kos ci jang ci ga tet gan la pondien kwala loka korso gi gano don yigan de mongwach ke de ga jal kere that is what they thought but right now ko ci tare ci ga ben ci kan le shure no gor kan odi de ka gang kan ko shala tare shol kan shol kan Johnson lo nyano dera lo jre wi ka Malakal dera mandan tok dera jo address ano gwad me jene mandan ci kan lat gwasmen kan panken ne ko la tet lan yinke lan ka gur shit ka tiken commercial fashoda TV these are the people in content lat ka kona jega long ke ene duwar mi tuo ka kon wore lakana mo ko long lata din cherken ka bar yan ta dan te ke
Re ko da ni kana report ne ken yam che madana ngai kone ke jen secure situation ka Malakal chikala do ne tension continue in Malakal following recent violent incident report indicate that 3 shallow youths were killed chane dang jok te la te atakanak ka konin dang jok te shuwa ka fashoda county karamadana nak ne de kon nakana ka ne te be ka din ka padang youths jen joran kalat kenyam dundon walle wa kene cha shuluk young man cha janak nagaje ka Malakal town no anyok de waye din ka padang bo use kan nang na tonen jene ke jen changdar nyok naka Malakal market gwada na tini dial digtin yo te gari to man to ken shoot wok ba shoot ken wo ongu manaka ne komo so chicken kwar tin kwante Malakal chicken ke jogo no de ya na din ka gang no ka shi Jacob dollar wache jien che we ka juba we security situation we ja address situation malcha ben ka apanal ki ka Malakal ken teleriek ka gwada mani tet kana jang nyinken so right now mulero me jene ala kan en national community kani chol kan Johnson dera lunjok ke ko ntema kani yanga ke ko chi garmo che jien en wudu shal kamo Johnson lun kan mo Johnson lun chite de chigare de lat so that's what they are saying so kuji majikala do na me chine no agenda le road chan kumen guch kama na le road tet yoska ke aja akane ne kon jaren mat ala bondi ne chala gwele force akane ne content core tama ko kon ware kuka kilm yadi kuka na backup takan kan ga min promote chitke message kana gorgwa de me kana self ke me yadit che de ne jan de job ko kor jandang dich no kana china security service officer kan dia tela jang wache ga promote gwami mo agwelek ga ten tika kor nyin kan ware ka cha ga promote akir so taken kir no ngum ku ko ignore ano kan ne ka kor kan ware so ja la tuok ma korean de cholo no chire mi ne ti we manalo du ko jin ko ngaka malalar kan no enemy of my enemy is my friend ajene gwanter alo arami mumeter kan rami terne la ramla jaga jamme jen tactic dan use kene so chi taken ke ajena da den gor kana ger o bikan ware bikan ga ono ba ga destroy ko jen ta dan tikete chikala na jen o dong take sas dan mulet kene ka ko kan wari mi kwa ka joj yes wari bum ke but yat kana jang kan mu sharen ma chum letro de mentama de kan wade kan kutu jen ta dana gui kana ko gui kan jang ka majority but yat bone kan dial gat kan dial chika wode kan dial ja moy kan kan dial so gui kan no mu ja moy kan dial de ren dial gang chem kan la de la tok but kan ngaje no tela gat jan ya nan kor ka kan tat ko ri nan kor nyirian kan wari aja nan jakob ko kor tan da diam teka ko ngai kon nyir tan chire nyir bar there's nothing new kake so jen ta dan de tin so right now chalo je ka Malakal so Malakal right now right kone insecurity jatin kinajal tin na chunga chitat kenen ti chalga ti jang chikore lenga mor jen ta dan le ro me dan dol ken kon ware right now chala ken bala dolo ne kat diala ko lak bi ken no dong chicken jackpot chicken it right now ala mala chal ken o mi le je tok tare jen chila to kan tam ka cause we can chicken de ga ka jang eto chicken dong ko lokan jang tele mo de ro la chicken de le man chicken de le teram de ka nyot bara na kwa nyu ne ka nyodo ani pon jana ko rodien kala ken no cha ga promote quick kan no be en je ka kan de ko shale community so jen ta da le ro de so china liu ka Malakal right now tension jatin
na mo a security issue dan to Malakal a shele la kam kuma spila ayo kene SSPD ab ke kam Nuer kene jang na me chala kam jan kene tat korodian te gram no mi share gwar message ne chara ke kwiko IDP cam and wodong ten wate gutin ala IDP cam ke yuni misana te Malakal ka panan yuni mis te Malakal wan Nuer chiganetin Nuer te garane ko te yuni mis tat so question onene re duarun yen tat ten konen te Malakal ku yen le shengre yuni misde kan da duara dorun you know a dorun munno genamo so answer jenen very simple tat chirken kabar ana gwada mo mi jeka content free emadano biganenten ko yun mitub ko content ba Nuer ka DP kam gona tigitin kiwoni kan tene ko local lat ke quick lat no quick kore ajamu ka tin ga jamon ko tele gwam ramde trar no ka kwaji targetin jen tigitin on ko chiku weekend tel no de roji guiden tama mala dora kada ta ka DP kam je dem to Nuer mutu ga dor ke la let kan pur kan dia let kan ka but Malakal mukula tene kanten katika ne ka yuni misla ker jen la question diron why cheng yen yuni mis ka yen a dorun an ching kadi yen pin kirmi yadid ba ramdana ku yen lok ka ku yen support 24/7 aduwa badien so na munyo deno take a dik tokten ala regime jiga madaka ne ten konti log regime log dien manshi loko na lwa o ni dial kwa gala nakche manaka ga ten men tame luka lora bang ekte ke kinum yadin milet kana ka kashejen nyirun kan wari yake nan ko biya wunni kana ite dakan ne so Sudan ke logo de maldarban jeta wa na wrai kontam yiwan cikan na reala kan wo ba ke ba je dil push ba je mi pressure ba mal ba je ta logo je ke no ko je ko wasu Sudan ni ci chuch ne ru wanti chuch special no wari chuch ko ere adena jan kwala bogo jan na kana tno ne so na me jan gore de yen lengwasme ka kwi greater apanal ka dob dan ci jang ci ñi ga jekkan tat so kor mo ngor ten ban mo rabde ban ka jekk gwatan be